أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري رعود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar, mewakili keluarga besar Dayah Misbahur Rasyad Al-Aziziyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada remaja masjid dan juga tim Tebar Al-Quran yang telah menyumbangkan sumbangannya. Mudah-mudahan nanti Allah di yaumil akhirat akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.